anka o say nyina ba dwen sa kyerem na odasani na ya ne ya nipa ya pimpim ya koma ana ama wiase ayesa amaye so ndi afia de so ne da ono omomodi a no nso amfa no ma urade na mame sofo ba na se odi wo no ono de o kika no o kan de so na urade nye ya obi antimi nye urade son mu a na yankopon so wa chew sabra ba ye na djuma who dare you Memo akwaba eba too much GH fide so me dey na ama owusa na edubre ye joining issues me dey ebesomo ewo ye fide so ebutuafo ye nuaba efia Schwarzenegger ye nitega na hadie ye ba the social media so dia obetimi aye print wo because baby ada wo posting yama ewo ho na sentem de ne kasa kese wonya ye dan fufro ne ne ma kwatrem nia no da beto aponte a cheche nsemu kakra da chega na fo na we na ye osofo baby aba aponte e de a word of caution e de abeto ja e de ama efia Schwarzenegger na osofo baby asem nia ne ntietie mu a wo kan ne se efia Schwarzenegger be ya enka eye ne bofo ejuma wode esuma ne baby ate no wo mo no humode no won sha se na onye na sesi ade de oye ide eye wiase na wosum na odifo bayi the din I beto dwa eye prophetess Efia Danso na tete platform ensem de waka bi pa ye ko video yi emba ye ba ye kan wo no me be so mu Efia Schwarzenegger enne mi busu asem o se na ho brasiem nyankopon frewa ahomboa be na waje akonta be na obebua merade Efia Schwarzenegger ene ya woje wo me na ye bo odin efie o hwa wo ma ho ofeye wankasa ho ofe erade sheda bo erade achewo ema miensa erade ma omienu wetimi anya dwene akọ adopt ba akọ aka nyame nhira no onye okese no nkoso nhira wo bebre na momibisa wasem ba akọ se ene ya me ne wo kasei se erade frɛ wo Efia Schwarzenegger ahomboa ben pa na ntiwa ya merade ene erade to ne nsa frɛ wo a ahomboa ben pa na wa ya merade Efia Schwarzenegger ene wo sum wiase o enye nyankopon erade se be ye na dwuma wa ya asobratie wo se wonye erade se be ye na dwuma wo se wonye na wo sum wiase se wo be pu wiase no wa fa Yesu Kristo se wo kra na wa je nkwa na dwuma erade dia hye wo nsa no wa ja wo be wo se Yesu Kristo oje na nadoye wo hoda asundwe wo Yesu mu o enije wo Yesu mu o odo e wo Yesu mu Efia Schwarzenegger sakrama Yesu enka se de osofo bia ye nti wonsum nyame osofo no ye nipa onye nyankopon enka se de ogidi ni bia ye tia wonti wonye nyame dwuma na wonsum nyame sa ogidi ni no onye nyankopon oni adofo bia na wotie me na ose sofo bia ye me sei sofo bia ye me sei nti me nsum nyame. Okay, Luke chapter 17 verse number 1. Osisi ntidua ne de beba na ne nam ne so beba no onwie. Oni adofo a wotie mi se ne nyankopon frɛ wa hoboa be na waje. Efia Schwarzenegger se ne nyankopon frɛ wa hoboa be pa na nti waje. Ene wo sum wiase akyere papa be pa na wo kyerɛ wo ma. Ene nyame to ne sa frɛ wa Efia Schwarzenegger ahoboa be na waje. Enkachi ohima oba won fedua papa bi a won seda enka achi se odo ho be manyame ahobrasiem Yesu Kristo ofrew ose Efia sakramo no adurade na obehu so je na nadoye wo hoda Efia Schwarzenegger wonim nyame kan se arade de na djuma bi ahye wonsa na wonyeye waje djuma na to asum wiase enei se wonya wiase japade nyina na ohwe wo kra fa so ben na woso munjai se mo sum wiase na mo kra ne mo nipadua no na mo sum nyame na ninkuto ni mu na asumdwe wo
ninkuto ni mu no do wo ninkuto ni mu na nije kan ewo afia so asnega sakrama Yesu Kristo na Yesu Kristo oba media the evangelist afia yeboa nyame hyiraw se wate na obeye ne sa amen. And day me guest or has say Apostle Ajiman Pempe na Asafoda no the Bible Church of God that's what junction Tuba Junction sorry and Asafi ewo na mema wo akwaba ya mami uswa Apostle ya moye me adome hoye Apostle wonso o me ho awurade adom moye pa bibia boko o na kupon edokasi nti no amode ya erade asem na Apostle if you trust nigga ye nya yin say na juma wo ya ni social media say YouTube ni wo be ma if you trust nigga o ye entertainer we manipa o manipa ni eje na nsentem utie ni kasa mu a obi a woje Nyankopon di ibi okra okata kra o say o me ka won konkron otimi mu ene Nyankopon a me so no de ya asem no aka nenti wo big star no say betima ka say waje Yesu Kristo atum say o ye ne kra na je nkwa oh asoro nim ko otimi bo edisa eba ne san ena wodi for baba bonte be ka say wonye ne bofo ejuma obi timi di nyame entumu ensa enye ejuma te say ejuma ye nwa ba efia sotega eye ni biana owusua kami shira pa di kai ni woduma efu nyina urade mamu nyinchire amen amma hodi nkoso meduma amen yaso oturo mudi won kwanma ehu hia ye pa buku ni de udina nkomo a wafiri yo no kre no ni onu nkobi no kre ana ahwefo ne tieku a omunti yetie ya odi bisa masemi so obi befa mu aba na mi shirechira obi a mumra maji odi kama nti asafumani sorry man nyina so sara me chia obi a na mi shira yo afia ai Schwarzenegger na semu akofa bi onu de se social media de obi ani se onye na ewo ho no kre ani o twa ni para paava o be kan dia o be kan dia ina kan dia on so be ka wa wato ho ase na ni o veni agorokora so na adwuma na o ye no o se eni nyame asem bo bla so o so atemdidie doso eni nsem so bi go kanu a abotre mem no aye bia se ni o ho ape so na baba Yesu kan o Matthew 7:21 o se nyo bia na o se me se urade no ana boko osura yime na de o emeja wo so no na pedie so wo ka bibi se o jinyamedi anyame nyum nyina o to ade wo mu a me se sisu bio se usuban ko ubu ade obi panimu kra na se oni ne ti won mu a wo kan sam kra tia wa nkonko no nti o bro ho ase na ayede akasa ntezo no obi akasa se ne se enti ono afia no onya enyere ensakrai enti se onya nsakira dia de opa bia obeye because me do atoto ko bible mu a Paul no mu ne ade no so Paul say no sitia no ono wa nwene se Kristo be fara e de na ye kama so onya me chere wa nwenda so one day enu kwa no okọ akodi samoni o oko chere Kristo bo agumo abirimu bi adi bi agu na fiase ekunkum bi kura ne ade ene Christ friend no enu anu no enu oye na dwuma enti wiem nya Yankopon sakrana na apostle maybe so me kai se Paul e ka wo ne letters mu ba ko se wo ba Yankopon e wa brand se na wo si tie no brand se na wo si tie come as you are se na wo usuba wo ti mana se woni pedua se wo ko nyame mu a won ti bi sisa woni pedua na se won ti bi sisa wenim wenim dua ne se na wo si tie no won ti bi sisa se na wo si tie no ana Yankopon fresh se bra pepe nti se Jesus tega se nyame friend na nyame friend na o ye adwuma se ya adwuma ye nim dada se on de ohun asem obeka no prekope won fa 7 to no akan simu na just obi ati bi no
eno no nti na kopon ntimi friend man nye se adwuma na na mpese me hu oh me da so pa ti na kopon friend nti adwuma no wonya ntu ho na mpese me hu nyame shira se awurade frɛ wo a oh wo be Kristo ni ma pa nya adwuma bia na yesa wo ye enya adwuma bia wo se adwuma bi ye huhu ebra adwuma bi wo ho anse so wo se 2 Corinthians chapter 5 no verse 17 wo se obi ba Kristo mu a no aye abode afoforo na ne niam dada ne nyina atwam na bibia ba ye afoforo so na o lifestyle asesa o ti ase wo se sebe afia so organizer no Ghana ha no me kan se eniba bebere ato no pa ahwie so ho che o mu ade o di ni patam o kasa run ho say we timi cry you know last social media we say ne pant nko na hye no no de nam dem ho so ho enye ba oba Christmas obetuma yesa on timi nye so obetumi asesa se nyagopon ofa de asai ene oye ni ene ma chew say obi ba Christmas ya bode abofro no ni ma dada na twam yes eto obetumi asesa kra betumi abaye bi asofo maame ti say obi kra asofo obi papa bi no aware no wo di ase no no so nyame asem na hye no ma no so oye nyame dwuma ni bi ebi kra di ye nkom hye no ni ade no enwom to se oyobi a ne kra de kama so obetimi so atonyuma ma urade ni nyina ya do akyede ni bia so nti se obeba be ye Kristo ni de enye news eni enyankopon papa Yesu o say me by say me be frɛ admoniefo enya atenenefo oba so beji admoniefo nya atene Zacchaeus we have Zacchaeus me kai no pa Zacchaeus ono o bu nipa ye boni bebiri o hunu Yesu pɛ o ko furu dua no o he dua no so no ena o so o pese o hunu Yesu ti no hunu dada o duru ase ono ye wona fosifo o ofie ena memeda na the whole Jerusalem also obi wa deboni agidin to be obi anim say we are proboni a wenye ni papa azan for 19 nipa kese pa no de anyye sikanya no so dia say enti ampanso osifo okoto pono ma e wo ni fie asimo ka je papa Yesu say me nam kontompo so abo obi apo sisi obi agini sika me bo ho mpre na atuaka na papa Yesu ka say yes and then nkwaji apostle me da was enti so agneza obetuma yesa me da was ho no yes Zacchaeus crab no o pemu ka ne boni o ka to bet odo musika be mo abo aboni ano odo musika be mo no one say the juma say tax collector still na not in the post ho so a tax collector just that say apobon na ewo mu ne de keka ho no e na wogya mu so for be so prophetess Efia danso aso e dia wo kan utumu say o ba tre say ejuma Efia so tinga eye crampo no enye na juma say onye onyanto ho na le say no o mefa nyame juma enye na bibi sa say enu ti so obi be fa Yesu say nira ne kra je ko doka to be juma ma Yesu a na juma a ye training no ana say wakon school na wo hu akadia na say wo hu nimde no onyanto ho na o me juma foforo bi ana yo wusu a ama ho dika no nyame nhira hwe adwuma na social media no e odida onina ma wo ye ho dwa adwuma me bo oye advertisement celebrity ni advert wo ye enum ni osaso on YouTube channel o mi kasa wo radio so TV so bia mu ni ade no e wa kon school so hu sani mo so makobi ya mo so mu ye we no enti won so ye Kristo ni mi e Kristo enti onu so betuma ye Kristo ni aye adwuma ne de but eniye bia oye ne kane no ontimi nye nse so oye o di ase se social media adwuma celebrity si mo adwuma mu ye enya adwuma bone nse ntwero bo mo adwuma ye adwuma bone enya adwuma bone enya adwuma pa enti efianso onu so asene ga no betimi aye aye na mom ebia ye onipa bia nyankopon frɛ no a o mani gya na adwuma bi egu o ye nyame adwuma na no ye so ye obey obetuma aye nkomhyeni o di ase o afenso obetuma ye adwumtoni obetuma ye adwuma bi ewo nyamem se onyame frɛ obi a ye wo omo ye part time ene wo omo ye
full time enso wo nyame adwuma so ti ase bi say bi a obeye church member obekọ asori so na wo atoma chedie bi a wo de ye adwuma wa asori num na me gase part time no eno ho eni o full time ne de wo dia ni say ayi nyame adwuma no nko na wa ye wo ye so so somehow okay and the man can say adwuma no de obetimi aye bet eni ma bi ho wotimi ye won say afia Schwarzenegger won say de wo si ye na adwuma fa no akwa ye say ni ba bebre kanu asem papa ene wo ye e de agi fame no ene ni sika nso aye den aba mo wo ti ase hwe mami First John chapter 2 verse 15 to 17 was a moon no wiase ananiema wo wiase so bi do wiase a ejani do ni mu na de wo wiase nyina wonam akono aniwa akono ani asetre mu ahoa efiri ejano na ebom efiri wiase na wiase ni na kono etwam akọ na de oya de anyame pẹ no ono tena oda and o certain things bi wo wiase a wo ya wontumi sum nyame ye wo wiase ani wo nyame som so just here two guy Matthew says 24 na papa yesu kai what you muntimi som ewura no mienu enesa odo ho ba tabakon no obu ba kon nimtia enti entum som nyankopon ene mamo no ono ne wiase we obonsam dia hye ne nsase emusika ene ahunyade ndi kwan bia obafa so ede wanye ewiase niema ma wonye sika no sa mamo no odo beye edi so be Kristo ni mama onu be jana tiridie edi uzika samuna tese first no ubenye ska de Kristo ni nya wiase ni nya but enye too much say de ebinu motuma nya na boro so no a omuntumi sum nyame ye no so ti ase edi afia so obetumi nyame betumi afa no edi na yin adwuma nyankopon obia biere ni hono a on timi fa no uni usu o design no no design Paul why no say we bad sin Paul Moses kwa wankum obi ato mpoano antutu poano anwe fom ho ansie nipa etinyame ono okum nipa no ono fa no de ne ye adwuma so ti ase edi Nyankopon side ye wo se nyamo adwene eni mi adwene enyamo akwan eni mi akwan Awurade Nyankopon ene wo se Isaiah 55 verse 8 na kasa Apostle me da wase na me bi se o ninti se efia Schwarzenegger ji tumo na kuma mu se odo nyame no yo Kristo no Nyankopon honhom etini mu na edwuma se wo jade o yesese ya to wonu akofa edwuma fofra ya Nyankopon betimi etwim ne krefi ni se na because mami di fo ina se mo ka no ode to hu se wenyai na wakopa Nyankopon che de anya nyame edwuma Nyankopon ankasa ebeje ne kra efi ni nsem no bi se mi hu se wo bi edi Nyankopon etum se mi wura ne me kra je but se mi se mi yo Kristo ni ne ma dia tum na wentu anya ho adwuma se wo ka sempaka ana so wo to nwuma na aduma chede bebre na wakike duwa no anya ho adwuma Nyankopon timi hwi ne kra fi ni nsem sa yo ozu a mesanso da wasi bi yo me shira wa na ye di city patche ni ntete mu ka edi America ne se onze Nyankopon frɛ Jona soma no odwane ba sa nyame panishe ne kakra no wankuno o sanso ma no ko jo ayi ni we krum ko kansa pan onze nyame timi panishe o twa so o bi ho so na ayi se onyame ba ji ni pan kra firi ni nsam no ene de obi ntimi enyina ho nkan nyame betuma twa so se nyame afaw na o se ye na dwuma na so onye na o ya so de se Jona de ni bia so tie ni o betuma twa so but he won't kill you onyame won kum ni pasa so o make sure say ono afre ono na dwuma na were obeye so and you need no one can escape God nyame de wuntimi nwane no so enti se nyame afre no nko ade a se nyame so obefre no nko ade a bibia no obetime si kwan okay bibia no obetime asi afia kwan ta nyame so afa na no ano no bibia ntime si kwan ahomone na omo ta no so no omo ne ye adwuma o se wiase afa no do mu no so wiase ayi be yi afiri ho ama no
am why free so who say Proverbs 16:25 no say you kwan bi wo ha etene wo nipa ni so de na wie ye no e wo wuo kwan ono afia no de o ye nyina no wonim say ye den eye wonim say de pa no wo ye so ba wonim say later on no ebe ye owuo kwan e na ama no so enti me de me bom pa ye say onyankopon tweri ampon kwa me won sa kira won ni no enye ono nko celebrities journalists fo nyina wo Ghana ha awurade hu omobo no mo enam kwan entene so no utie ne ye wo mo eje ne ensam fata no awurade nyi wo mu nyina na yankopon de na sam kire se on pese onipa bia eye yeraba enka wo se ye nyina ba dwen sa kire na odasani na ya ne ya nipa ya pimpim ya koma ana ama ema wiase ayesa amaye so ndi afia de so ne da wono omomodia no so onfa no ma awurade na mame sofo ba na se odi wo no ono de o kika no o kan de so na awurade nye ya obi antimi nye awurade son mu a ne yankopon so wa chew se bra ba ye na djuma who dare you who dare you when you for unseme chatoka etuja na efa enkomo no endi uzu a me so am di twato na afi ya so de so no se na mka se ya me so be for who dare you me no me afia ayi o friend say uzu a anya how dare you na be say won ka me so ni me minimum unim say ya be ye dwuma no credit tena ni me say na me site eso urade fa me friends ni nyina no wo ni si so abusuafo nyina e say bebere kura ni ba bia bo tom eso na kane no na me ye kraka pa nka se kraka me kan asempa enti on so on sakra na gene ni Ghana fo nyina na enkwagye de ehia oh ye kasa ye wiase nyina da ko ye beda na eja ana no boa ye president atamesu na ni nyai onkoi adifo ni asofo bibiri nkoi onipa type bi atu nti anwensa kire ne hia ti me sema Ghana fo e say wiase akoduru no ensa nko ne chi animu na eko obi ansakra na dwen no nyi asempa no eni me da say apostle fa wo number eso e kan wo ma ashofo 0544 262614 0544 262614 and 020 70 20011 020 70 20011 meda arefo ne atiefo nyina se nyame hira obia omomosomdwi o Yesu Kristo di mu amen na ebusuafo enede aha ene yedemo ebesi apostle Godwin Ademan Prempe awada the Bible Church of God 7 days Kasatuba Junction na mene no etwetwe enkobo no nebusuafo wakensempi wa se wa chana adwen wo so wakwenya se wo so betimi ache wadwen efa enkobo yetwetwe wa ase no na wo do adwen twene ba na wo de ato ye comment section hono no bie mu so no abomodia aflo ye our Instagram page at @toomuchgh_. Meeting na ama owuza. Na me ya doma ye betan edi enjemudie. Matramu. Chacha. On se me catch was say bomoden na hwe too much GH. On se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonde. Asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kate won na bomoden na behwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe